Alright, sanibona. Ngicela nenze kanje, namhlanje ngo-11 ekuseni sizoba neklasi la ngizobe nginikhombisa khona ukuthi siyenza kanjani imali. So uzoya lapha ku-Play Store wakho la u-download-a khona ama-app bese usesha uZoom, lo ubhale nje ukuthi Zoom Workplace. Uzobona lapha bese u-click u-install. So nanka lama-details, angithi uyabona la kubhalwe meeting ID 6217 something 9 ne-passcode. Uzobe usufaka lawo ma-details, ngizokukhombisa ukuthi angenaphi kwi-app. So mase uyi-download-ile uyayivula u-click-e ujoin a meeting and then laphana ufake i-meeting ID. Angithi uyakhumbula ukuthi besithe meeting ID ilethi 62 something, faka yona u-click-e ujoin. Then i-passcode ilethi MP something, mase uyikopishile ufake yona. Uzobe usuyasibona i-screen sami, nayi ne-mic yakho laphana uzokwazi ukuthi ukhulume. Uzoyivala kodwa wena upressa nje lapho uyivale, noma usuyivula upressa khona lapho. Then from lapho-ke sobe sesiyazwana and uzobe ubona i-screen sami lapha, not loya Zoom AI companion. Uzobe ubona i-screen sami lapho. Danko.